Yamiwa Jesiye. Yamiwa Jesiye. Sotika bama yamlio. Oh. Yamiwa Jesiye. Yamiwa Jesiye. Sotika bama yamlio. Satya selika, Sotika bama yamlio. Andenga eonuye, Sika kole wa etao. Sotika bama yamlio. Andenga eonuye, Satya peyi obagune sikao. Sotika bama yamlio. Yamiwa Jesiye. Yamiwa Jesiye. Sotika bama yamlio. Yamiwa Jesiye. Sotika bama yamlio. Angeli wate ma familio. Angeli wate ma familio. Angeli wate ma familio. Mi ave o, mi ave o. Mi ave o, mi ave o. Mi ave o, mi ave o. Oui, mi ave o. Angeli wate ma familio. Angeli wate ma familio. Angeli wate ma familio. Kembe wajili wache miabe mielio. Ye miabe o, miabe o. Ye miabe o, miabe o. Miabe o. Oui, miabe o. Oh. Yeah, mamale. Jesiye oyinenengo. Yimiwa o abenu. Jesiye oyinenengo. Yimiwa o abenu. Jesiye. Yimiwa Jesiye. Yimiwa Jesiye o abenu. Yimiwa oyinenengo. Jesiye o abenu. Snabia sunu bedi madoma o. Yemiwa odinene o. Snabia sunu beyeli gayo ma e. Yemiwa odinene o. Jedi e. Yemiwa Jedi e. Yemiwa oh. Oh! Ça fait! Yo, nana nyemi playo. We yo playo. Playo, nana nyemi playo. Abono sanga suzuma. Abono sanga suzuma. Playo.
Opreyo, nana nyemi preyo. Aba be iliom lo. Go la se, nana nyemi preyo. Ayoli go ayo mae. Iwa na sugo, nana nyemi preyo. Awali sugo di majuma o. Oui, nana nyemi preyo. Ajali dia uma ba o. Batondo magru kafe, nana nyemi preyo. Ayoli go ayo mae. Srambe yo wanzo, nana nyemi preyo. Abono sanga sonzo mai. Abono sanga sonzo mo. Bewuyo nyemi wayo. Bewuyo nyemi wayo. Bewuyo nyemi wayo. Eimo ebwesa nyemi wayo wamawo. Oh! Oh! Sasuayo! Bewuyo nyemi wayo. Bewuyo nyemi wayo. Bewuyo nyemi wayo. Eimo ebwesa nyemi wayo wamawo. Sanjeta yoga asuyo magba. Bewuyo nana nyemi wa monsu. Bewuyo. Sanjeta yoga yasi juma. Bewuyo juma dile wa flow. Bewuyo. Oh. Ruba dona ye. Nyemi wayo. Kodalizo nyemi wayo. Bewuyo. Otuluwa we make me oh. Mayo ba mo make me oh. Bewuyo nyemi wayo. Bewuyo nyemi wayo. Bewuyo nyemi wayo. Eimo ebwesa ni nyemi wayo amawo. Eba nyami wa wense be obedi Yesu. Bae nyami wa. Yesu. Eba nyami wa wense be obedi Yesu. Bae nyami wa. Yesu. Bae nyami wa. Yesu. Bae nyami wa. Yo. Be Yesu. Eba nyami wa wense be obedi Yesu. Bae nyami wa. Yesu, bema nyami wa wense be obedi Yesu. Bae nyami wa, be Yesu. Obedi Yesu, bae nyami wa. Hey. Oh, yo. Yesu, bema nyami wa wense be obedi Yesu. Bae nyami wa. Yesu, eba nyami wa wense o Yesu. Bae nyami wa. Yesu, bae nyami wa. Yesu, bae nyami wa. Oh, Yemete mango guango, yoimo, yemete manjalajo, yoimo, yemete babu osran, yoimo, yemete eonguano, yoimo, yemete yaya gbangba, yoimo, yemete ejalajo, yoimo, yemete etiario, yoimo, yemete euradraleo, yoimo, yemete bawe gbangba, yoimo, yemete atitalwa, yoimo, yemete atigbanfleo, yoimo, yemete awubamo. Yoimonia. Hey, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Hallelujah, Hosanna, hallelujah.
Hosanna, alléluia. Alléluia. Nyamye ima malanyo feo. Na ule David ndanyo fe. Ingwa na ule ke aniambe tran li ka ule isanti pa oyo nyame. Alléluia. La nyame bobo sike ima mafua mi opo bwede wa ndenga uye. Neyo. Iwulati ase gwawa kokunko ise oyise ofa sura lemfa ise ofa maike bole fue mo gwa ngle musa makamvle nyeli ngle mu Jésus du mainu inde kanklelie ingona maiko ko safisu sanga sanga bete ya samyamu e kankle nyamye e srei e grasukpa kokun efa asena efa me e asere nyamye ke son e cellule le miel oro bese beun e asere nyamye bokwele nu e ala nyamye ya se yale ke isakwa nwesu isakpa ngo pobre de asonu isu isakpa ngo invle isu ma kan vle nyu eli englemu emi san Jésus du manu ma isre nyameli ka wle na ma efase na efai manyamie sa inyo sunga e asre nyamie englemu esuke pasteur mu basisi ele ka afwe jagale nu fada ke efite na mai ko bogasi ekle vle fwem ka Jésus bo ko o kanklier ça c'est là so e fa wle nyamie sanu ma nyamie o ma alaje ma sikanu anze like koklanga on fada ke enyei na mai fa bogasi so ma nyamie o menwati na o ma black kusuma yeku na sa so mu e kwa enatisu o mati ma esre nyamie na nyame kunisuma c'est là so inu akla yaklama na ikwa ko bogasi ye benga ni fala ke e kan de so e klebe ma nyame bobo o sese be anwule ble mo be ti nyame de soy ma be anwule nkla sonu na be unke atinga be osu otima atinpa sange atin na wure ni gwan ye le Jésus ma be kla senu ma isere nyame e fa bless o e fa wure nyame sanu ya sere nyamie ku nyamende se ngo na ni klosan eni anga mu ya eku sanga eni musu tetem ya eku asonu kole oti ale kule ya sonu ya sere nyamie wa wenu be koklanga be gaso asonu nga nu kema be yoma zanga tonu anze savie ju asonu nga we sui mo nyamie o gaso no kweti ale forma Jésus du mainu que Dieu soiman son kankre ça ngona ngama ja so yasu mani pofo meku esrenya me kema nyamie o jaso yasu ni sema pobo de pofo me kokwa be ku Jésus du mainu ma esrenya me enye me ka senge esre yele ke ma eyo son frère ikpa son frère nga bloc la inu okloka onimi
Betran, yale kokole inu, okloka onimi, benati kongwe oni viasu, okloka onimi, be koko yale blok kokla inu, ma ekaki iso son frère. Iso ti srenya mi fa mo bobaou. Quelqu'un est pasteur me fali le mo tchakumbe clélier, isulike, kema eyo son frère ba, son frère ba. Odi ndenga emi kansu koku oya saso menua. Iso ti ma srenya mi ma una nyamia ukai, o soyebo ma eklaye nya eyo. Jésus-Christ, ils sont en frère. Bamou, mais ils sont en frère. Anangama nglamu ekloka esi on ye kun Jésus dumainu yale osakpa mo evle isui la fisuka anze o mame sui pobre de asonu mamu anangama me pri kongwani viasu sasabe akumbeti ale oti yakunjua isoti ela wa senglamu Jésus dumainu on den kan anwa yo ma ewo menu e ko boga sin fe e kan klebenga dongo wensu be ta o munile inu be ta o bai ile mo ebo anze isalu anje nyame pri blessoy o sufre me asese e fa blessoy ya ke o sanu ko bobo amenwa tin amenwa laje na sasom e kwa yenu afwe Jésus dumainu ya esre o kayo o bobo onyamye ajaso na akun o vle itiale o asonu se ma pobre de o bobo jaso na kun itiale be kokwa ngabe jaso asonu so ehun na be yo fa savie il va plein les ganou en gagnant mes prix non c'est nyanzo vieux toi son nga wensu ma so sunzule itan po Jésus du mainu en gagnant mes prix nia awa sonu ilika c'est kunti ale kongoni viasu ya esrawaye ku afin selikan fara ke souffre avec les lilike on fara ke et yo sans enfant pamu baba en gagnant mes prix sans enfant pa yo le sranga en gagnant mes prix koti imi dei o fasu o natisu o disu e kloka e so et les ma fanga iti faka esra kababa aukai asoebo amai fanga na aunja nyame pri kai no nati on tenga kan créer et quoi nati sous confortança Jésus du malé ino israeliwo amen ken fa kanisa e unke e cellule nga fleur les miel oni oro juma obesanu nyamia me wati unke juma so unke besieti ande ometi e ya fabre e fa ya ki e cellule les miel oni oro obesanu c'est le lunga baka qui beyale elishama oni oreb bekusuma esikebe o yafien mabe ccb on afin quel miel oni oro beblele wa vieye dumai be bwebo ometi le miel oro blen wa msan Ndenga tike klede be blali ke son le be wan mu be wo cellule han me bama foi que croire blanc ya so nous sans vieux fils à bama le salut est personnel oh Mati, moigno, on dit ça. Nia, en dekenga. On s'y un potable 5, mais quand on boit un blessé, 8 ans, du, potable n'a fait vraiment ta calmiande. Moni du ma, on dit ça. Nia, so au samio. Hi. Ni gina mo gino suba. Nia, gonouye. Sorti a nyom nyente tisake ma konte kun sa kwa. On dit ça bon, on est suffisamment. Il y a ici, il m'a nous la fait faire dire. Léo. Mati, mianyo agonouye mba a kulonga trop. Li asukoni. Zouan kwenda. Asukoni. Oyi ma wonse. Kali ka chelele o wa ka ison. Oli aba bada atetian. Oyo ka fa se pie bona a eli ka iwe nkan alotalu amuwati neo. Mati.
Nya unkloma ka kami da ke anse. Ani mi le vie la. Simon. Hai. Ke nga nkwala ba siri ka nzukoi. Mi ankwa fase pia na mauko. Koko atra mi kpe mi zo sa pro ngle tutu panga. Akanye wa vie. Hai. Hai, nzunda yawa. Maya mi dam na ko diri ke mo enwa mo. Tanti, yo mi yako. Eh. Nga mpota takale ngota kalimi. Nsie 5 su kan to mi blasa 8 aju. Na fole nga fwa kenyo. Lika nga fole nunu wie. Me pota bui ma won faso nga nyoli. Ken to mi bla 8. Ya njuwa mati sunu nika inye mo. Nse ke ikro ndemo ngwe sama vie gwa mati atra mi akpe mi ngrem nga sa poro. Odi kanyo. Odi kanga le ka filo ba mi fu enyo na wa kumi. Hai. Sengayo. Lika nga mo pasteur clé. Wura mo ahun le anu vie. Bisekpa. Pasteur wan yo. O fata ke wo. Ne ni ne suma mo kale titi o. Ya gwete amu ele nkan fu manyamie ni o. Ntu ti amu ti so. Amu kachi. Kanklepa. Amu kachi. Kole tien fluwa no ngokela amu tiavie. Amu tiavie. Mo ti amu wo. Alu ambe baba kachi. Amu tili. Na esati bla mo e kwa kachi ma amu kachi. Amu tili. Amu kachi. Sama kachi ma o se bengale mbe kusuma be fa be me fa ma yamie o. Mamu anwulen o te la anwulen o kanfu anyamie. Na esonti nsamke amu kachi amu akundan. Amu kachi amu eliemu. Mazi. Nya. Ndane tanti wa kenle. Ndan o kenle o woli estranyo. O fala ke disu. Mo fuenfue o ka so aijo. Mpota untenga, mpota mu yo engbango enyo. Mpota untenga wa aji apendangre. On fait les blindés. E ko diri ke be ko diri ke. Na denga na kanyola. Don de nga ke fue o lo stunu ali dile o anwule nu. Ovieli. Oro oni Lemuel, ça vous fait merci là. Ovieli. Ma quand vous l'avez nyamela Jésus to maïnou. Quel porta mo essayer de sou ma ici pas. O semana tiens passer wa tiuntrin wa. Ma quand vous l'avez nyamela Jésus to maïnou. Selengwa jué wa jukema ebisa e ya ofua me osu. O meti be kokranga ande o tibe wa ulule kekri. Benga benaima asonu po de wale mo be we ya fien. Et c'est que ma be jaso na ma isibe. Ande apalike a fom fama nyamie awe ya fien e mo blek a jaso na ma isio. C'est kusuma asukpe nu kodi kavie sangande monechen amoni fala ke awru nyamie so akunu na akanvu nyamie awe ya fien ngremu ande te o awru le kekri e mo blek a jaso awfwe. Mai soye ni amenu ni dabula Jésus to maïnou. Amu we afien andati amu wa urule kikli et pasteur Kra Daniel oni et pasteur Toto Emile oni be koklanga be ukabe juma dile inu be fa wura nu akabe yo amu moni bale Jésus to maïnou be rabe nu akemanya mi onge sa oni amu tran et sramke amu gwase blen wa juke ojui et a famu ifa ekle nyamien vre okoni fada ke e samunu apaso ngoni fada ko samunu o samunu kokon ofa wa sisile ofa si amunyunu et ati ele mochenu jasimu ometi e ya ki ble eni abla Christine Isanu mai senu ni dabole. Alléluia. Nyamien iklofwe kpamu nyamulike emi San Jésus Christ idumainu. Yema i envoie sile sai onienu kungu otrangle mui famien Jésus dumainu. Ye be klanga kusubo be suesu nyamansu e amulike emi San Jésus dumanu. Oma oti mia klunjwe kende boti masisra ichemba nyo jasinga bo ni fata ke emai miye
duma songo nsanu na emi yase sien ma esiesu na esu elemo kwenu jasi mesu andelie sanga boye bobesu atiti wa flambe nu ekle element sa ofle oma esi onieni nga boye begumale nga be di do trolo basiesie ble kema eka eklamu ekun ke stranga boye onuye kebese ke mone nga boti mone ke kasie ikemba ablasan moja male duma owa isonti ma ekra esuti mone ke so kebese ke angle mu do mo twe bo jundo swanu do nyon ye esu jagale so iso ma emia yi esiesie un koyo na sakpa so obonga bo aniambo e ati gwegwe basa mo moja so okra de oni avieli ka vie bo osufen siesie una tremble so inuvie alléluia ye ngari akusu ebwe kasie watiti yele sema Côte d'Ivoire umuanu ijumantre bluni nyoy enveloppe nga bo e falibe bo le lendestra bienilie onia bama ek flanu ekun keke chele mesi so bo nga nyolie mbali fayi gbogbo inu se kusu ke be bo kasie son ande asiesion ke afa enveloppe son vie weni anga bo e be sesien ya service d'ordre an be un be ma ovie be jiji nu we be creo bonfleni talwan be akpaswai ekusu be amanya mienvle isuti ye idanko talwani bonflemu belika ke bele be fitele ble so ke be siesie libe tuli che sange kenga boye be asie ku ye le sranga enu ye chemba ablaoni nyon Jacquesville asansu koyo na tremble so nu oni fatake atani sika kotokunu duma klelente suisu ngwalo ometisa sonu die egralo eusa na ekle edumamu akpaswanga kusubo ke sato esubenia elikai be wamanya mienvle isuti ke ululi sranganu ko fe anuma bojuande kale ngaboni fatake etani otisika pon mokwe sanyolia na sauma saviere e baba ni mami vie me ongwalo e unbeun bejiji nu bekle koyona kale ngabo ole ekra etani na Yesu afueni ensuti ye donga su ngabo we sanu oema fe isonti ma oson enu ye baba kra Daniel iwa manya mienvle isuti ke se ngabo e be oyemu ofasi enyru alleluia yele baba kwajo kwain esisoy oti eni ngabo oswan kwain joresi isi eni asoy oti asonu nganu ba Oma vient fadeli baba esanu février sera ichemba bruninyo dalwa asansu nyami envoie le nu esisoy odili afwa blanglan oni nu asiensu na nyami wa flei ye gagale ngabo ya ulofwe majaja bobe fayo esi senye biasiesie kwakwa oma imasi ya boti masi sera ichemba nso beji esi fuen dalwa asansu be fwensi ewleli kanga boswan lagote lo ye be ko jiesi pe kun be fe ibe ko kwa kuklo o gbogwe asansu ye fwen abo e oti masi kemba mo kwe be ko la esi so inakasien kloso i be asielie snisu ye nga weli kusu yele baba kwasi yao Albert vieille ofadeli esi so esanu février sera ichemba ablaoni nu kokodi shilo esisona ule ofeli tupache inu na nyamie wa flei baba soy oti enia blanga boy oswan kona akisi Suzanne iwu oti iwu ye enia so o cellule ngabo swan le miel inu pekun enia blanga boswan ndwa Marcel boy li o cellule kedesh ikusu isio Oma siesire ngabo be asiesie ye o ye ai masimla boti sranga yo nu echemba nu kebe sekendo swa do mo kwe bo faju ndo swa do bru be ko fonvo awro so cité Ariane villa nzolie ablana onina skay ko eusa bekle ye iyanga bo susu boti masra echemba ablani nu be ko jiesi so
sipo fu kilomètre 17 fu si olelo ye be fe be ko ngata doli klo I fu nga bo su subo ti stranga ile mo chwe be ko la esiso inakasien I sonti manya mien o fonvoy manya mien I krale oni etran koti ja symbole blenu afwe ma e mien e kebe sie blesson mu ma esusu benga be o moi bo be suesu bo be kra koma blesson vie esramuke inga bo ti wa nkra façon adwuma sombo ma esie so ko na eminya mi iduma wafu ngoti surale bo wanja nu ngoti strankulie ka fin wa fite ani be ya Christ Jésus dumanu amen. Gloire à Dieu. Maintenant, vous voulez nous dire. Nous avons dit que Jésus nous m'a dit nous. Maintenant, vous voulez Jésus dire titi. Yassin sans au minois, mon face à mon nom d'ende. Yassin clic, il y a que et soit ticket sous cloucou. Je les tiens, nos soit quoi. Et à Nyan, il demande, il est bien avec sous-main, sous-croupe. C'est la classe des porteurs de fruits. Au type pour moi, et ya, et soigne miende, il plonge à moti, et konou, et yinou, et clapoko yale li kaure. Au mangi wangle mumra et ploie fondant. Bekula ngabe proke sapabe suma mamokale titi mobe bien béni jole no soa à son nom na mwikeli kimo oti anando liena aklaya kile joli ke ufle oti plek moti kingi e pa ile e nyukole yatinsu amen oma ngamo fasi ya munyu yele ke iduma nyoleo benga be suma be supru ande be classique on a bloqué suma nos soit quoi yele ki nos soit moi quoi il y a 19h dans sosu okun 20h30 dans mo veni pour Yesu santi alléluia yasi nyosun oko akpaswa e awuluko asonu belika ila amian sedan abinjuma ngamo bedi olema onsu pokwe de asonu ole fangan o esabiemu afin awuluko asonu nukwemu besuimbo dan alléluia les mots tu crois Benia Beyo Asonu Isam Yay Wille quand c'est un triclato bien vient be sans mai alléluia mone kien kusu be diguma yebe ongwalo ka mulu la mu pite ni be nunu ke uru abo be wa no be so enu klama ma mira besu yele mo twe ya vient be ya be strenya mien be soin liké be nia be onwoso okun liké kasi nga wi mo be yo yele ke kanglo vie be tu be kun be soin du maiko ngale nkwa oyema ile fanga iti manya mira asonu ko be su Jésus du maino et c'est liké afwe opadake e patra la afwe e proposer ko nyunu kan e kuneo ite iwon e awuka asonuko bejuman suwe kun abi aklata CP1 ka o CP1 tako CP2 ka o CP2 tako C alléluia o ma yesu atu ajale afwe eselike
asonu bonga be o e alombe no o fada kebe ko jasi o ma esesi like o ko ipo anglonga no awlo bonga mo afwe sin wa to be sanu ngablo ko flambeau ko wa to be sanu ya suan bebo ya ukabe afin juma kura na mo edile eteyo sange nga ya ukazu yele jasi pole ya paswa me nulo epo jasi anu mo sinsra pour senkeyo a eflesra mu be klebe du mo sange be bama ya mien e fali afwe kun efle listram ke be blaba bama o ya li pipi afwe li en ko fa bois sous lo fwe mu wa yo ma mu se du betre antidi kay flamulé mamu baman o bada kay ko fle bois sous lo fwe mu e kla fa fwe nyon afwe sans place ran asonu ko boy juman yele jasi bole o ma en ko fle stramu na mu tre asonu ko kura na mo tikan o bada kay jasi bole nu amu ko fle stramu na amu tre alleluia yana bituke oye afi na madwa esuko sange matile esuko ti amen o mangula awurugo asonu be pengbe mula be fanga oni be mamu na mastre kuamu na manyanwe kuamu na musasi bukuamu wa murenga moye tule deke borase alléluia voilà o ma ke anglo wa vie ke cellule ngabe aban asonu ko ngabe aban ke de soin sonu bo ni bese ke nyamye fanga nu strambulu ni nyonga mo enya ni de mo be we o ku esu ko nde pa ila mi se alléluia voilà iso ki manya ya dio yasin kasinga mo nuan yele ke iswasiesi anyakumo eflei séminaire d'harmonisation des programmes otike asonu wali ke kura nga mo iwe yo e atranse okun e siesi kura li kaure koko ina o tienlie nga ma pali oni mi tienlie wa sangama no c'est extraño e atrama se na ma wure ke kisie akuka yanya nkuzuma mia mure no ma sie kisie ke nyanya se ya trama se na ya sie man kisie so kebe boisa e gba o enia a wa kun ban e kura eti wa ko yalo alléluia omo be kura nga mo beti pengbemu mu ya paswa le mouvement blamu ya swamu blamu panflemu be kura nga mo beti groupe d'activité be sou pengben be kura nga mo be o isu klumbenu stra kura nga mo o e programme mo si esu kien o si esu ble o si esu ligan bleso o ti amu kura mu ye afion para ke transcendant asonu wali ke kura nga mo e yo ma esi klama kenson yele anglo nga ile motwe o ti fue e bwebo nglemu 9h OK nglemu 9h amu kula ngale amblama et transcendant et bouduma idile yakunda banya miera Yesu Jésus du maino amen. Makamvule oyo nyamiele Jésus du maino blen wajue wajuke ma eyi ekelemu oni ebrusumu ometi ma ngamo iseseli kaifa edi nyamie ijuma ifa so nyamie ijuma ibo monti brusu ande oti kele mo iseseli bele mo chwe inu kai kanga ndenga uye ma ifabe tranu kai vie kanga ya jaso esre nyamie likawre kokun esususu nyamie dense se ngwe fa osanu ninge pakpamvie la anangama yase ofiesu ninge krikringa adumwanya be fabele yase ke oyo soy otanga ni
beyi aliye oyibe alléluia maiko gasoli kawre no esrenyamie e chalem ni bursumu e fabe tranu ko kuma ikaitia se e fay kaikri anagamo esrenyamie ni kawre quand vous voulez, oyonyamiele Jésus do maïno. Quand il fallait titi ça, beaucoup nga eni ablame sanu beti kele me gwa wure, ye kenga eni ame gine eni aswame ole oti brusu be gwa wure ke ndolo bo fa kanisa nga moti se mai nyuma tre bruni nyon izu envelope nga ifali be nga belente obe sanu ka be ba ma be fa bla be fa gwe gbogbo dun.
Enyasika gbama. Oui. Nyamie klao amonio mame juma fanu mu arali besu kengra mumbe ba so no be bra fima osu yeleke wo ba e so ni gede da mama li be oti suke be yiwa aye o mangla mu inga moti anangama ke kele ni blusui o maba fagwa ogugbo inu si anvena sonu nama oyo onyamie ojuma nyiru koleri ke jeje de mai no bebo ebe jini kusumai ke on den vakanisai be oyin be sungla moi na rabe satininge be su baro be su bengwa be su na ma be ekba be sanu nigem be wa be nyiru sura le o nyiru otrala famille jeje de maeno nyamie mo baba kla oninga mo ayo afama on vrenti mo kan vlein oyo le titi et mis sans Jésus-Christ de maeno ma oiso. Amen. Alléluia. Ma egwase. Ke egwase okon eti nyamie inu bonde mo anangama isufo na wrefam be yunu bo be leyi amama anangama anto jo ufla ku mama anangama amemeyi isufo na wrefam bo be ya be anya inu Israel famu ma amu kunu jo ibo yili amu idumanu ma siyo be famienti abe si able na be bo flei ni duru ye be tojue be meme
kovye mami sanu. Nana nyamye ya se dan kovye mami sanu. Ase dan kovye ma koyo na wayo. Sena e. Asenanyo, Ngwao asenanyo, Abono asenanyo, Sronyamye asenanyo, Ndona iwole ase, Mami sanwo. Asena kovye ma koyo na wayo. Asena e. Asena kovye mami sano. Hey. Asena kovye mami sano. Na nyamye asena kovye mami sano. Asena kovye ma koyo na wayo. Gemu ablasan o eh. Gemu ablasan o. Gemu ablasan o eh. Gemu ablasan o. Nyamye atidan o. Nyamye esro. Nyamye kan o eh. Nyamye esro. Afi amani mingi so Oma pofwe mo Afi amani mingi so Oma pofwe mo Trimani Ablasan o Gemu ablasan o Gemu ablasan o Gemu ablasan o Nyamye atidan o Nyamye aetro o Nyamye amango, nyamye aleso, afi amani mingi so, ama pofwe mo, afi amani mingi so, ama pofwe mo. Yo imanyo, imanyo, oh imanyo, mama. Oh, hey mama. Oh, hey mama. Oh, hey mama. Oh, battery mami. Oh, battery mami. Imanyo. Oh, imanyo. Oh, imanyo. Oh, imanyo. Hey mama, oh hey mama, oh hey mama, oh hey mama, oh battery mami, oh battery mami, entrance, ananga manya entrance. Nyamanya wa transe, nyamanya wa transe, nyamanya wa oe, transe o mama lengo wa oe, wa transe mama lengo wa oe, wa transe mama lengo wa oe, wa transe mama lengo wa, nyame wa transe o mama lengo wa oe, manya wa transe o mama lengo wa oe, nyame wa transe o mama lengo wa oe, Jésus wa transe o mama lengo wa oe. Va transer mama lengo o, va transer mama lengo o, va transer mama lengo a.
yo anangamanya wa transe, anangamanya wa transe, anangamanya wa transe, yo anangamanya wa transe, anangamanya wa transe, yo 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 anangamanya wa transe. Kunda Jésus, kunda nyamye, kunda nyamye, blanga ongwano, blanga ongwano, blanga ongwano, nyamye, blanga ongwano, blanga ongwano, nyamye, blanga ongwano, nyamye, blanga ongwano, nyamye, blanga ongwano. Kunda nyamye, baba kunda nyamye. Bingwa kunda nyamye, anyamba kunda nyamye, blamba ongwano. Blamba ongwano. Baba blamba ongwano. Blamba ongwano. Baba blamba ongwano. Blanga ongwano, blanga Nana nyamye ati blengbi Yesu o nana nyamye na ati blengbi. Ati blengbi Yesu o nana nyamye ati blengbi Yesu o mwezi nyamye na ati blengbi. Ngola ati blengbi asensa ati blengbi jende bola ati blengbi Yesu o nana nyamye ati blengbi o. Nangama me playa lulwa nyamye maestro nyamye mama nyamye maestro nyamye mananga nyamye mama nyamye manya nyamye mana nyamye nangama odumanya ola anangama dumanya ola ayezo dumanya ola amangwa odumanya ola arayezo dumanya ola amangwa odumanya ola anangama dumanya ola anangama dumanya ola dumanya ola irale odumanya ola amangwa odumanya ola alulwa odumanya ola otonze odumanya ola amamba odumanya ola asasa edumanya ola anangama dumanya ola ananga edumanya ola edumanya ola edumanya ola Mebe nangama bebe nyamye 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 maestro nyamye maestro nyamye maestro ikupa nyamye nyamye maestro nyamye maestro nyamye maestro nyamye nangama odumanya ola anangama dumanya ola ayezo dumanya ola anangama dumanya ola amere dumanya ola ayezo dumanya ola anangama dumanya ola amere dumanya ola anangama dumanya ola ayezo dumanya ola anangama dumanya ola me playa na
Say mama e wadu madan iswa afi eleke oya ilime aseninge kwa say mama e wadu madan iswa afi eleke oya ilime aseninge kwa sebe mama e wadu madan iswa say mama e wadun madan iswa afi oleke waya ilime aseninge kwa e wadun madan iswa say mama e wadu madan iswa afi eleke oya ilime aseninge kwa mai yani mbesu na ikamvunya miengo sieli kemkwa
Ifa ayayire ifa maokupake. Otisu ke esuo. Otisu ke ekoto okumpake opo. Otisu ke ekan ewanse onyru. Otisu ke eyo oduma idan tralike kula. Otisu ke onvle okanvuo. Afin voya delio. Etialike fit sange apololie. Eyo monsakpa sange obobo onun asike etisan. Afin afo ngwan palien tolieti. Nglemoun. Kanze likanti koum esike atinyame. Kanze se indenga eko kambe nko ovie nuanon. Eya mwene non esike ala unsu. Makan vule ayayire mamale dumantan ele oyo olie titi emi Jésus dumainu. Amen. C'est Jésus a ibonde me ima ibonde pa. Maikula jaso. Eya kanga nyamia inde. Alléluia. Maïs Yesu. Ndenti tende maïs Yesu. E fa e nyamien de flamu eziplo tule ndetre bluni mokwe ima ablasani san fagran ima ablasan ablani na ndenwa Moïse ikpengmebo be okei be di jole be pale ke alien cheni Moïse trani ibiansu ke odi mvlefuem be jolemu ke ofe inglemu lele bo faju no swa on srangbiem bete minde ke Moïse kan bendelien ke isia unik dumango o isu bo fata ke odi masramu o selike ngwe yele nga anisramu anweye oyo setie ongumiye adi be golebo masrambe grand onyunu lele minde nglemu lele no swa ke akambe ndenion Moïse tel isia suke sangatie oyo song yale ke sram
befa beba missing na be wu nu wenke nyamie o nyamie ye obube de mutio se ndeto sranyo be afien beba missing nsiesie be afien pekun mfa nyamie imramu ni I atinsie be nyunu Moïse isia zetro sedike likenga ayo ileng otimesu Oumien wavie ye mvle fwe ngamu begwa bekusu be oumien ye wavie jumanti dan otra oumien su okungba asukla dima si osutie afotonga wafa moem ma nyamie grand osin olie grand srambe noa nyamie nlo fa bendemu na kankle nyamie fa nyamie mlamu ni I atinkle sramu klebe na tire ngo fatake be nati oni dike ngo fatake be yo pa sranga bele nyunu bo be yi nyamie pa bo be klo nawre bo be nati bo be tima sika kundefu be tima sika te kundefu emu ma viembe yo sran akpisu pengben viembe yo sran yasu pen viembe yo sran ablenusu pen ye viembe yo sran blusu pen ma be siesie ndengo to mvlefwem be afienio ngoti ndengo nga beti dandambo be kula kama be mu ma be fa be bleo ndenga beti kangan mo be bobo be kula be kan ma be kan so song Juman ojuman isu so ojuman isu pe okpe kan afin be wa uka o idile nu se anian su so yo idie se nyamie kleoli ke vie ke ayo o mien su viema onu srambe kusu kebe sabe simbe arombe nu be afien wase Moïse feli isia I afotwensu okpali Israel fwem benu sran nga bele nyum mu na wasie viemu sran akbisu pen viemu sran yasu pen viemu sran ablenusu pen ye viemu sran blusu pen be siesie ndenga beto Israel fwemu be afienio ndenga I kalenti kekle be fable Moïse sange be bobo be di gole pangban be di gole kangan fwemu kale ndetre bluni kun ima bluni nsien anangama seni Moïse ke ya sran ya swa abloso bo beti Israel fwem benu pengben bo benia Israel vlensu Fabeko tani swanga njimi unglo inu njimi unglo ibolo ma be grand unglo le nwagira na eni wo ewa koko yale nwafa wa wengo osungie mfawra benu pekun be uko mvle boti ke trosa iswale nu na ongumi wa swama trosoin ikun ima abraoni na Moïse oli ko kani ndenga anangama kan kleli mvlenu fwem ici ofleli sran ableso bobeti Israel pengmemu osiesieli be ten sinyali tani swa anangama grali si on sren nu pekon oni Moïse be ujoli nyamie fali wa wengo Moïse isu vie mani pengben ableso somu ke wa wen grali besu ye betoli nyamie ino ugelen so sange ison wa kema ima blaoni sien sranyo be flekun edad ye be flekun ekun medad be kali be lie ngbalie nu lo wa wen grali besu wie afin be o sran ableso nga be kleli be duma be nu wie kusu ba matama tani so an lo wie ye be toli nyamie no ugelen so ba flekun won di ko seli Moïse ke edad ni medad besu jo nyamie no ngbalie no ye nin iwa yaswa lie zozie
boke ofin ikanu ouka Moïse be di duman o selike Moïse mimi nakprin be suke be ujo nyamie no akun Moïse teli suke asusi mitikla se ili anagama fe iwa wensie I mvlefo be kra be su na be ujo inua na ndefel Moïse ni Israël pengbembe kweni beun be woli ngbradie nulo Matthieu ndetre Abraham mo tue imabruni sien Jésus ils sont en frère bruni kun be woli Galilée okan bokle okleli bensu kebe be wuni be kotelibo sange be wiemu ba la fima supa Jésus ngeli be unle na wasebeke nyamie mani mi atinke nsie nyamie sulo ni asien suwa kra isonti anwo ko kle mvle kra belike ma be kaki nsonzo fue ye an yobe batem esi nyamie ni iwawe oni ni iwan oni iwawe bedumanu yelike kra nga nkleli amkusu anklebe ma be fasu ania mini amu eonu kenkra lele meni fawie Amen. Oui, Seigneur. Et Seigneur, mieux prie. On dernièrement, Seigneur, on dernièrement, ici, il y a un petit pan. Et il y a qui plaît à Osano. Tingay. Ma owa we. Oyoma, et ya un yo we, o ici, si wa. Que eso on de nous clama on y a une Yoma on de nous way mai nan de mo sanga sran funda mo fa wala boy jimbre ya fion sanga soti ngwan kakile soti tek popule ma o wa we o yoma de son o fae fait so jalen famille Jésus de mai non rablen asumai Wasan idu manu ye Israël. Amen. Alléluia. Nous avons dit que nous Jésus du maïno. Wanyamie ora ekwa isu titi. Isu ralenwe isu sapa. Mwa ifangan afin sans oyoye. Ajale ngaye onule san oyoye yumanga monya miesu die ya fien son gwegwebo sange osiyoma popo ma ekra traka yile onu sunle onu ko un tranle onu pokile onu Untre dile bok la tran. Sange oyoye. Alléluia. Anglo nga esi like wa fan jumali nga eko din epo masule isulike. E wa isu anglo nga no. Sange ekpemu petekle like Jésus son lembesu. Comment Seigneur sous avril nous ya boibo. Sange koti anglo kuma fata ke jaja biembe ole isusu. Itiema akunanga mo balimi tinu yele wafanga mo jumanga mo ewan edi oni ekpembeli nga mo be suma eke yo Inyon okla osanu. Tende iti nga mpasye amunyon osese okan Moïse ni isi a zetro. Okan Moïse ni pengben a blesomu. Okan Jésus ni son fouemon bende. Nden sanga mo efinkanga ahen. Ukale benni
Ye ikla nyenu mo oswan jumanga Yesu diwa ibo. Ke blenti adan. Mbwe pole nu. Nsinsu. Nklase ke ndende kangan. Okun jolen. Et je plonge et comme moi. Sangena fisuke amukla traviase. Amen. A fotwenga Moïse mange trop. Oni wafanga Moïse ni pengben a bleso benantili. Oni ndenga mo Jésus quand cléa kotomu Matthieu nengalen. Okan ndeka kla nu. Mo ofatake ekusu et disu c'est pour que eko enyunu na yoli kenga mo disu. Alléluia. Like klikli. Yele ke tingelen. Mvle tingelen. Oklaye monsran kumbalie. Ofatake a bubunu a kenu. Tingelen. Benyunu granlen. Sran kumba klaye man. Ofatake a bubunu. J'ai trouvé Moïse que au passamu mo beklawu ke ko ina afen wa treme soudan sranga ingumi wo eninge ofe sanga sa bubu nu ma sramu na be yobe son boy afema. Alléluia. Oma afotwenga j'ai trouvé Moïse ke kangan nga winyo ke Moïse ni pengben a bleso mu be nantin kusun. E wike Moïse palibe sakpa. Ke be gran nyamie imble nyunu. Na like ngamo Moïse ko yo imbe bo be evie. Ke kanganie wike sran vie be tinge sran blu. Sran vie be o sran ablenu besu. Sran vie be o sran ya besu. Okun sran viemu be osran akpi besu. Sambe jole dilen oti fanu. Ike kle. Ngamo be kla eman yoto Moïse lo. Ko eso Moïse kla to mien dan. Alléluia. Ke kanga ndenga mo Jésus kanke ils sont en frère mon kuso. E wike Jésus likenga ingumi kla yo oti kan trake osuma sran bluni nu bluni nyon esikoti famien sange ko suma be so suma sran bluni nyon so de ni tupa ifwe kpangban kla yanu sange se Jésus ngumi on su kosa onga ma obwekun lesa anie atinsu okemana amunyon amo yanule neo oma ewike yo sa nsanson benun oti kinjike tingele nama o esran kumbalie na o tinsran kumbasu like nga fata ka yo bubunu pama sran na besoin obo. Amen. Like inyonsun yele ke tingelen oti pengben ele. Je ne sais pas comment traduire autorité. Oti siele like. Voilà, siele. Qu'est-ce que pengben oti siele like. O sielike. Yelike siewa soin. Yebe fa wure sans sanou. On a ma soin pen boy. Ofa isiele anze itimi ifangan ofa ma ovie. Alléluia. J'ai trocé Moïse ke yo. O pasran ngamo iwanya pasranga bele nyunu. Cheke bele nyunu. Bo be nyi yi nyamien pa. Cheke be nyi yi nyamien pa.
bo be klona ore bo betima sika kunde fwe iwan anya ose Moïse ke yo pasran mo be yi nyamien betia sika kunde fwe be klona ore pabe na mabe siele mabe timi kebe tinge mble kwengben ableso ngamobe beni Moïse be natili nkusu enwike Moïse ni mabe timi ke be di nyamie mble jole Moïse yo fait so timi mabe o kebe di nyamie mble jole Jésus ni akoto mukusu kaya kanga Matthieu d'être blue noy et wike Jésus oma betimi kebe bojasi na be sran be gwegwe Jésus oma betimi kebe yona anyasi kwemu be wanse o okleke yo lika kura ngamo be pasran ke oye tinge fwe oye kpengben o dumwa sran be nyunu o jin sran janu yes sran ngamo o jin janu yo mentiminio amen mflanu na mu wile pa sran ngamo Moïse peke o jin janu timi o fime bobolika Moïse yo enzo Moïse yo mentimi ke o yoninge mo Moïse yo mentimi ke o dimble igole o ma ekusu po bwe dewa se kloke e yoninge inuansu pengben kloa ngamobe owa akpaswa mbesu pengben kloa ngamobe owa mo amuwa amusudi nyamie jumai o patake amunwi ule jire nke yo se mbo nganjinwa e mama mutimi amkla imalike ngamusuile se kulo nyamie iswanu yo wen otike amuti mi janu kiran fwe. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Akpaswa sebeseke rekmasi kpenkpen président jepse ma kpenkpen be kura ngale be o akpaswa kunsu nyamiende iwan yo mie be timi kebe yoli kenga be nyelenyo koti so senganken e yue wa fa ou fle sukusuku tran lonu Sravie se ke mi akpaswa lien o onsina nditi jole okun pasteur kande okun se ke be mo be onsin ti eyema okleke ngansu ken ananwenwre nyamie iswanu timi ofinglo yojira olema akpaswa kun mo onya kpenkpen kun mo kpenkpen soyin o jini bobo janu o kande kle pasteur se amwe so la ko fiande mo koin mo etuye nzwen te amen sran fikla e mo kpenkpen ipopo idumanu tu pake iwa fa kunga mote o ya fien mo para ke tu ya renga ikenglem Alléluia. Ça insensu yele ke benga mobe pa beke be kpenkpen o fata ke be klebelike na be mabe tingele ngulele anze sile
Jethro se Moïse ke yo. Pengben ama pape mu klebelike mabe dinya mie invle yole koni fatansa be siesi samu. Ke Moïse ni pengben a bleson be nantinkusu. Ke Moïse ko nyamie nyru oni biebe ko. Ke Moïse ko kune nyamie se ke Moïse bla ani Aaron ni abi okun pengben a bleson ambla kundemi ambla minyru. Alléluia. Que Jésus n'y a qu'au tomber n'antikusu, odili a fouen sang, o klebelike. Misini minimu. Ngamo mwi, yele ke naule. Se kluke e koi nyuna e pai, ma e kati a jalem. Sran kula ngamo ti pengben. A sonu nganu. Mo sakpa oti akpengben ibobo idumanu ble kloa nga mon siesi ken klelike obaraka bla pengben viembe wa be soni le motue nu like nga eklebe mu be bama 2025 nga nu nra mu fanga afin atia otia pengben se nyamie sufa eke eko kunde inyru eko srei amu kuranga mamuti pengben tienye amudu mali nya edumwa eklefuru asuna ya omwa. Alléluia. Se yo alema ble na atranse na makan amiende na ti o pengben ati itankpesu o klike animi kladia juma. Amsike blessement pa ken klelike ye e famla ngayana tito neo. Blessement pa benga mo be ba man ken klelike kebe niele mo ya fa jalen okun be ebe su se ke keke ema ken klelike ma niele ni ngankan akla mi wle adiso keke be kula nga mo be ti pengben na duma pengben yo fada ko kamuso afwen ekloke eninge mu inu ansu ko fe bureau exécutif be kula nga jole no so be ba man sonu ewu wan die fun bezien do di amen yewa sati pengben cellule asonu bo pengben groupe akpaswa ikanga se o duma o besu kati sran bru pengben amuye eniamu eleo lika kura nga mobe seke ezuko eko kunde nyamie ande ko ankleo am klasa kamu bakun afin se eklo ke nyamie iswanu yo wen amu kura nga muti pengben le ebwebo. Dis amen, je vois. Mais il n'est pas convaincu. Alléluia. Like inansu. Ofata ke pengben mu beson. Sra kumba kla eman like. Ke Moïse mange trop ya foto ke pasran pangban. Iwan ma o esi wa. Akbisu pen. A yasu pen. A blenu pen sran blue sou pen ikula ti siesi wa ok Moïse we ti sou lo o patake ikusu e siesi e afien koko ina sran fiwa kalem pen yake e coin o ti suke e kula nga ekla elike e son. Alléluia. O patake e son benga mo Moïse pali ben o felison gulele en the timi of amani be kebe tinge nyamie invle be digole Jésus kuzu o se akotombe keyo anwo na anyo na mvle nu fwemu be mission zon fwevie ngale nkura o kleke o vala ke e son sran viembe owa amoye asonu nu pengben le sange amwa mu yali ke fi obobo ka nien lo ti su
Blenwa duke atinge atrekpa bo sran blue aklatinge sran blue. Senge kebe yo ningen kula ni ansis yobo kasonu vie pia ao ngamo akla yo olomo anyaki. Ke soni nyamie juman okondende. Ke soni ekla yo ningen mu pa sran kun fema. Alléluia. Like inusu motikasien yele ke nyamien yiwa wen yema déclaré ninge yisomunyo nyamien wa wen yema éclati sojumanyo Jethro se Moïse keyo Juman a nyamien fa wolo sanu oti nandolie. Na unenu juman oboba saka suyo nyamien wa wenyo fa wolo jumanu. Itiema nyamien se Moïse keyo. Benga mo a pape. Ma fa wa wenga mo owo sun mpasi besu. Ite man se ke sran fi kla gire me bobo inu anu o tinge man blinga afi na mu nyamie fa wura musano kenya mie wa di jole mie wa senke bobo de o manga fa wuro sanu ani be transe ai libese yese buekan o sanu mati besu pengpen nkande okwoli an keke ema ma tuole. Non, est-ce que vous comprenez? Oti blele sa, afi mi janwa dio. Ngle muke nantin supu akuna tege. Ai, eti yo fatinge e unenyo. Man lafi man tinge a obenu. Mwobenu. Mi anja unko unzimba oku mi jai mwa keke. O jai. Aseke jasu okumanzu keke obo yove sa sele ko jaso na iwo jawo ma aize atuilege. Alléluia. E unne otika sonunsa se itinkande na eune iwon eman o ne so upake unu oma nyamie fa wa wen amo o Moïse so o fasie pengpembe su itiema Jésus se akotombe ke entrant Jérusalem na ma fa wa we kun siamusu koko na amo émission zon pwe itiema mfle asonu pengpen abe wamu membre du bureau oti mi tianu kiran pwe mu krikri mo bebla koko na mo nwule keyo sran fi kla e man like wa so fi man pengpen itiema se libeke andebe kula bebla ma wa we ngamo o mi so mpasie be souvie. Alléluia. Oye set yo eso. Koko ina mu kla mo sike yo. Sran kun bobo o kla pe hun. O sake e nyamie so anu o tingumi o ti pengpen o susie mblelie. Non, not your fie mi fie li enu. Alléluia. Keke no mo eso not your fie mi fie li enu. Pengpen pra ngamobe wa sonu nganua mi janu kwe lamu ke mafa wa wengamo o misu mfasi ebesu bekusu amu pra ngamo amu tibe janu fuemu o fada kamu sike mi dumanu ye ngamo beniamusu digumale samuti apaso akunsu pengpen amu ni biebe diguman amukusu amu akpaswalie non benga mo beniamu be oloin
Kebe ni amu diguman, beni benga mwe be diguman, ye beni benga mkuzu, beni miebe diguman. Oyema akunda ngamo nyamye fama ye, kofe nguloloy, o jirablelelele, o kwen yike sura le mo gwa aron itisu, o songi akanza nu, mo ogwa itrale isusa. Alléluia. Ye iso ajale nga esu fain, esu siye unke, kwen kura nga mobe wa sonu nun, enibe e asre nyamye e diguma. E ama be fruwa, koko ena nga mobe fleke, nsima sense ke ku damo, be mgwanu, like ngoti pa, like ngoti be feke lika, diguma idiwanu, fanga nga bele, nga oti afe, be kle kura be kman enibe koko yale. Kebe ko e soin, be kura nga mo, beti be janu fwe kusu, be fafrua kumbaso mambe. O klikese, amu kura nga mamuti asong nunga nu kwen, eni amu koko yale. Esu yaki akpengben kunu ingumi su ngwansa nyo ninge mo fe ngwra nu okon se unko ti kpengben o tinja nu sran esu ye sokun se o alo lo kusu sukusuku o loyin ewu ka ewu srewan neo afin kpengben biembe o len ko e ko le ke ijiwu ya nwre wa poto kpengben viembe ole nko ekoi ke iwunwi ya nwure nwa ise wa poto ngale nkula opara ke yo oma be nga mo be we mam di biro nga be we beti mi janu fuemu masre nyamie mo be blo fuenu lien e ya ipa afingula be sanu kruwa e ya i tendentra nga mo ya e Oma anka kia muhiwa monsre amyema. Blofwe no le liam kutu. Ah yo kutu. Am kusu ansre nyamyema be. Esi nyamye kuli no wase. Onde idumanu surale. Wawengo ngamo o mingwanso. Mfasi osufwe mu bengwanso. Wawengo ngamo utu mingwanso ma osongi okambe. Surale, sile, tingele, ngamo o mingwanso ma o utu besungre mo. Tingele, ngulele, sile, ikura ngamo ti surale, o tingo ma o mingwanso ma osongi o sufwe mingwanso. Utu besu oni ongoing ma owa wen o kata besungle muy ngamoti benyunu kole oti siesiele oti tingele ma o kata besu ko fingulo mo jrai ma o utu besuvie yueso koko ina jumanga mafawura isanu wayo ekura elie na oduman wa fonti Jésus duman inu amen. Merci beaucoup. Maïbonde, vous pouvez vous retirer. Alléluia. Oma ndeka sinyele ke jumanga mawe sanuntita. Nama oike oka srankan be sanu. Afin se soin et fait amukula nga mamu wen amukula yolike amukula nga mamu wen bangbambe o amo faraka mu jaso sien anya ki asetran ai alléluia alléluia ye yasin ngamo o ade flonsanu yele ke kofe jole nga oba eno swa sonu e ayo nyamanso alléluia e a bwebo no swa
Oma amukura ngamba mo juma mo amukla bandeng. Ke amu atinu amukla niano swa asonu ngayo. Alléluia. Ambonela mianse. Amen, amen. Sange umla ifanga. Umla kwen kura nglase ke sronyamien kwen oti ntianu sran. Adonai kwen oti ntianu sran. Cellule, c'est le miel. Le miel, il sous kwen oti ntianu sran. Service d'ordre, il kwen oti ntianu sran. Oti esuke amu yo ntianu sran. Okundenga nkan amu pli. Nglase ke nan bua kundan oti ablebo kebe bua kundan kebe so ke yo. Kebe so ke yo. Asuyo. Kwen mu ngula mu fanga. C'est sakpa et a transeli ka wole na et a kunda nyamyeli ka wole. Nigenga mo eyo be mo kema na mo be wole. Ye kamu o nyamye isran be tisu. Kamu onton. O contaminé o sa benga be wa musin na nyeso. Amusaki nyamye juman. Fie o lasu kwen. Alléluia. Fie ici et faut un petit coup. Il n'y a pas deux. Mais Nafisuka foi, son yé. Nafisuke o yé. Alléluia. Akunda ngaye afa eni nyamye wala sali kaule. Afi ande esikeyo. Fie ngamo nyamye fa wala isanu oti asran kumbalie. Sorti e kula Elias en classe que c'est ofara ke enga edi nu juma e sona wa ipan. Sanga ofara ke sran kunsi kan awo. La Bible en Bible. Comment ya srenyamien. Ya srenyamien ke sakpa. Ma oyo ma ya sonu imple inu o esiewa. Alléluia. Nama akuru asile kura sile o train ya fien. Sangema oyike ke kwen oko kanden benga be dijanu kina fuemu ngokan be yo ma oyike kwen be kusu be son koko ina juman wa wenyunu dendenti ma esrenya mie sran kun liye ko ngabo tidi osre. Ma esiesu afin sanga emi fakle limi ye nkusu mfakle amo anya yenkele opata ke stran kun dumwa na opa ndenga mo nyamye kan kle opa klemble akoto Paul wan sanga nyamye fakle mi ye nkusu mfakle amo ekusu jumanga nyamye fa wala isanu
ya ifa clé à mon tinge wanga mo nyamie ofa tinge ya ikusu ifa clé à mon iwono so akumba nga befa emi Jésus mani sramon ofa li pão ke olali nyamia sei obubuli nu oselike bango yen timihune oti amulie anyo ike nga nyo yensa ma amugura pen su anyo ike nga nyo yensa na amugura pen misu c'est Jésus c'est que anyo ike misa na eyaki biena eyolike oufle éclairement ils sont en fouet sont en fouet yeleli ke nga mobe klei isuniale onia suyo asono nukusu obara ke nga eti sont en fouet mo son ke vie tingay ni vie sont ke kmen tingay ni son ngo meten le yakoto oise on sonzun ke be vie lili ke ding o pali kloa ye oseli ke like ngo kloa nga nu oti mi mojabo oti angwe upre nganya mienwa onya mutra inzolie ken kula nga amunonu anyo ikenga nyo yensa ma amura kwemisu anyo ikenga nyo yensa wafanga Jésus ni akotombe na tili nyole keni asonu kwengwe muedi jumai bless mon panse be wafanga nyo ningemu mfa klebe koko ina be kusu bani asuna ba yeso amukura ngamo amuni beti juma kebe giamu nyunule mien giamu nyunule wafanga mo nti juma yemfa klebe yo yekebe kusu be wa mu nyunu mo be kande klamu na mbuike sran fleur mi janu fwe ngo ginle ke eni sran blusu pen eni be klae klae jomai akbisu penmu ye eni be jo akbisu penmu beni ya fuemu ye be jo sran ya fuem be su pen beni ablenu be su pen ye be jo ke ikula ti siesie wasa sanga ikula sonu sran amotinga mu inyunu nyo fada ka mu sran sombe nu ke Moïse o loin quand ze sran kun oloti sran blusu pen Moïse ye ngo dinle kandene iwan anyo ike mfa yonsa iso agalen suye aniamu eklukaye natio se e akikima e asieman emri ble ijo apangbanu okun juman otuanse elema ble anyaki elable isi akploa elable transe e ijo apangban ma yaki ngalembe kura esino na fisuke e abama nyamye iswa inu sanga e adia fwekun ke nyamye ra esumo yopugo nuwa bese ke eti premier le e abajuma isaki wa Alléluia. O mama ye kura ya nwren o ekun wa fanga mo nyamye tinga e koy ma o son enu na ekura efeso ajale Jésus du mayenu o ma nglemu ison zolie ye ekloke ifa na eni nyamye ewura sali kawle ko fe iune male okloke inzolie eniansu and then ekusu ekloke efa enwe ma na e son donkwe ekloke efa enwe ma na e keisa ekloke efa enwe ma na benga mobe tinge ndenga be kan eniansu eyo. Alléluia. Roma mase pasteur Toto ke pon a Jésus pa manie moti iune inzolie opala mianse Nyamie klo kurenga klui olema kbebo on nenga ma famani me ko ina wanyangwai wa fali kpau afa yili so ingloi
Nglamuye fakon ya chosanu. Ma osura len o trosu. Blenga idin. Ma inyafanga isuo an ye inu. Jajale klaga mafasi inu. Nama onyamye klioduma oyodan. Klau ma kanvle nyolie. Emi Jésus-Christ de manon. Amen. Yebe bieli ke idin o fali kluwa mo nzao no imwa oti angwe ouple. Inzolie. Avec la tron, vous les bords la tron. Sangue man emieni na eyo. Alléluia. Alléluia. Ma emieni na eyo. C'est moi eyo nyamie kunsa obara ke ya nwurenu ntule o jasole. C'est moi eyo nyamie kunsa oni ndenga ya tie ma ya nwurenu e kai wanse ma esrenyamie elo wase afi o moja nkwali sapa igwa ngamole yi otitan menua sranfi i mojalien o klade ma eti olema gwa ke oliensa ke o moja ngwali nkusu inu eninyamie e atra angwe uple oti sura le dan nglemun inu ekloke eyoke osa eka iwanse ewu bobo koko ina anyankan wulenti ajale ngamo akloke ifa kanze se ojoma ekrun ekloke efeso atin Jésus du mainu kaoli jesse mané mo awun afenga mo wo nyunuloyin aseli nyamie ke se kla yoma sa son to fon sangena o kunsa ya kundelio ekusu ekloke esonzon ekloke yoke osa oma rablen asumai Jésus du mainu amen manya mi ble osiesie ye penga mo beti tinga kwemu ambla
Ma éclat et faillant ou matin nyamien yi. Y a lien, établement siècement nié. Kay ba ma isre ma asonu ma isre ma eun. Ma eyom pe kumo nyamien wa wentinge. Ma eyom ble kumo inu kwengbe mu be sro nyamien. Mo be yi nyamien. Mo be tia sika kunde fwe. Mo be nati na wurenu. Manyamien o fait son souralem va sier sous Jésus du Maïno. Amen. Ceux qui servent. Abonu kanganga o famani me o sebeke amu fana amudi Jésus buli kanganga o famani me o sebeke amu fana amudi oti mi une o anyamwe wa okro anu oti mi moja Jésus moja antolier, femme Jésus moja antolier, moja antolier, Jésus moja antolier, femme Jésus moja antolier, moja antolier, Jésus moja antolier, femme Jésus moja antolier.
toliye. Imoja toliye. Jésus moja toliye. Bami Jésus moja toliye. Jésus wuli wakanda swe. Jésus wuli wakanda sulo. Ite Jésus wuli o. Jésus wuli wakanda swe. Jésus wuli wakanda sulo. Ite Jésus wuli o. Jésus wuli wakanda swe. Jésus wuli wakanda sulo. Ite Jésus wuli o. Jésus wuli wakanda swe. Jésus wuli wakanda sulo. Ite Jésus wuli o. Imoja antoliye. Jésus moja antoliye. Fami Jésus moja antoliye. Imoja antoliye. Jésus moja antoliye. Fami Jésus moja antoliye. Imoja antoliye. Jésus moja antoliye. Oh fami Jésus moja antoliye. Imoja antoliye. Jésus moja antoliye. Fami Jésus moja antoliye. Jésus wuli wakanda swe. Jésus wuli wakanda sulo. Mite Jésus wuli o. Jésus wuli wakanda swe. Jésus wuli wakanda sulo. Mite Jésus wuli o. Jésus wuli wakanda swe. Jésus wuli wakanda sulo. Mite Jésus wuli o. Jésus wuli wakanda swe. Jésus wuli wakanda sulo. Mite Jésus wuli o. Imoja antoliye. Jésus moja antoliye. Fami Jésus moja antoliye. Imoja antoliye. Jésus moja antoliye. Fami Jésus moja antoliye. Imoja antoliye. Jésus moja antoliye. Fami Jésus moja antoliye. Imoja antoliye. Jésus moja antoliye. Fami Jésus moja afenga fenya mutilele. Ayengbe o. Ayemiya. Afenga fenya mutilele. Sayengbe 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 o. Ayemiya. Bekuku ojo ekreme faberanti o. Jésus wengbe yo. Ayemiya. Afenga fenya mutilele. Sayengbe o. Ayemiya. Afenga fenya mutilele. Sayengbe o. Ayemiya. Afenga fenya mutilele. Sayengbe o. Ayemiya. Bebo ni mi sanu bebo mi jango. Jésus wengbe o. Ayemiya. Afenga fenya mutilele. Sayengbe o. Ayemiya. Afenga fenya mutilele. Sayengbe o. Ayemiya. Afenga fenya mutilele. Sayengbe o. Ayemiya. Ingrananga munya mutilele. Sayengbe o. Ayemiya. Afenga fenya mutilele. Sayengbe o. Ayemiya. Ingrananga munya mutilele. Sayengbe o. Ayemiya. Afenga fenya mutilele. Sayengbe o. Ayemiya. Bekuku ajenga fenya limite. Jésus sayengbe o. Ayemiya. Afenga fenya mutilele. Sayengbe o. Ayemiya. Ingrananga munya mutilele. Sayengbe o. Ayemiya. Maiklo ijaso. Srewanga ya sre otikenda ye ita nyamye yunu ke ekluke ekan ewanse indenga mo itili ipo. Ndense ke opera ke iswanu yo siesiwa. Afotwenga omani jetromani moizin yeleke okpa kpengbemu. Paswan jumambo koko ina wa fema. Kpenkpen somun beti janu gina fwe. Ye kpenkpen som kuso beti wafa akpaswa mesu kpenkpen. Opadake anye. Wan se kanle. Wete natile otran e afien. Man ekura ese nyamye kendengo kani etili na etisu. Bekura nga beti kpenkpen. Mwabe seke etili. Et au pasteur Dianou. Amu kula ngamo amu kpengben kumbo am seke etili
ben o nyun et nous que pasteur ya nous pouet c'est quoi et qu'un son na fituke ninguém oi wete suralen o fingulo o gira e kwa isu ma estranha minha. Kei fai titinsa ma ikwa ilanya mie yase onindenga moi tili nkloke amyoso nkloke wafanga mo nji nyamie inde ya ye amuyo misonzon fwe sran viembe kenke otiesu nanga ilembo ibo klese na iso muntre iswatio sange ma ila nyamie yase oni inde movamanie oti blekumo nyamie inde nga itinku sumai ila fisuke osu makpa mai oma isanulike nga yesu fain otike ason inuye yesu wa ma eula pensu ke monenga oti masanglo imone klikli isre nyamie ke isura len okata anglo umwa isu Jésus du maïno isre nyamie ke surale like kpakpa like mo sranye iun yo pan afwe anglo nganu nyamie ofama Jésus du maïno ma ifaye kelemu na eala nyamie se Jésus bali ba preme, Jésus bali ba preme. Bata Jésus ba kunyo, bata Jésus ba kunyo sangwa su Jésus ole kole. Jésus bali ba preme, Jésus bali ba preme. Bata Jésus ba kunyo, bata Jésus ba kunyo sangwa su Jésus ole kole. Nyame wae kaza be kunyo adeye. Wae kaza be kunyo adeye. Nyame wae kaza be kunyo adeye. Wae kaza be kunyo adeye. Oh, nyame wae kaza be kunyo adeye. Wae kaza be kunyo adeye. Mae nyame krusa o mo kai krunda kre. 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 Wo mae na ti nyame inde su mo kai krunda kre. Mae nyame krusa o mo kai krunda kre. Mae te nyame no krunda no kai krunda kre. Mae nyame krusa o mo kai krunda kre. Wo mae nyame krusa o mo kai krunda kre. Mae nyame krusa o mo kai krunda kre. Te nu mae na ti nyame inde su mo kai krunda kre. Mae nyame krusa o mo kai krunda kre. Mae na ti nyame no inde su mo kai krunda kre. Mae nyame krusa o mo kai krunda kre. Eh mae nyame krusa o mo kai krunda kre. 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 Mae nyame ida so mo kai krunda kre. Mae nyame krusa o mo kai krunda kre. Mae nyame ida so mo kai krunda kre. Mae nyame krusa o mo kai krunda kre. Alléluia. Moi, quand vous voulez nous nyamie Jésus de maïno, oma ancien ni mon sien et so et a offert mon benou. E amumoni bale, e amumoni bale, manyanyera muso, e amumoni bale, e amumoni bale, e amumoni bale, manyanyera muso, e amumoni bale,
Ouais, moi, et là, nyami yase. Et ya ou fenga be ya fien beti nous. Be nous sans be souk be nous. Et nous kun oka ya fien, et nous nyon. Okunyon a moyen be balika be niye kawai. Et kun balike ofeon ofama Jésus. Ama eso. Enyama kwadjo amena Delphine ofin beomi. Ma eso enyama inu. Et maman Delphine, ouais, yo balé. Ouais, ça nous. Et ça, enyama kwasi afwe fleur. Ofin Jesco. Obalike, on est au soin de ma ça enyama fleur inu. Enyama fleur yo balole. Et ça, enyama kwame amwen Rosine. Ofin boisflé. Obalike, on est au soin et ça mami inu. Eso enyama konangesan ofin tumodi obalike oni ekawa ma eso enyama inu enyama ni obalo bakon ikasien enyama ngabalike fa vama mien oswan kwasi kwame Michael ofin sakasu Michael, voilà, il y a un ballon. Mais soyez nous quand il va dans ça. Alléluia. Baba, on y mami ngamoy ambalike amuni ayo swandeng. Et baba sur internakra Daniel. On est à son pour me là. On y a mis un vlé, ni mabando manon, et ya moni balé. Ambali ma isilike. Angama zoukpe noi, sanjro e l'offre américaine, c'est que on y a mis du main, et suavier. Anga kuma ma ambali, moi coup de cam ni e kawain. Ama isilike clama, y a mis yaourono. Sambali, amouroye. Amusi, on y a muni amamu, bébé ouye. Angwamurase, angwamu fait. C'est du mavio amusano que n'angulo kambali yen na mufiasu. C'est comment na nyama via na dimai, srenya mien na nyamien o yi juma ngavara kadia mei inglo na iklokla ifai ule jumai ino. Nyamien vle kayo pa bwede wai ezue. Boise. Amen. Mamiera yesu sien mamien vle o jasunama esunetana ora engwa. Et si nous avons pris étiolien, étiomblé, nga amwike otisu ke eti na ya nanti pain ye akankrio iti lo ase. Et si ke kanye o nunkusun sans oye sapa. Les motuens nga mobain et fait croire il y a qui sanu ma homme plein ya kundan o transu ma enzoin o kanvuo yendenga moy tilin kusu ma o diguma engwanu isreke amaya tin ma jolen no swanu ikra eklaya na eswanli ke wo enyunu kebe se ke sranti sonzon fwen ipobo fara ke o meun ble na otran se strango klelike yun koko ina wa klasons un panti oma feso akwemai nama eyo moneke asonu kofu engumi sangema engwan moin oyo olie makan vule nyolie afi osurale okata omamesu anwo oni aunjwe manyamiemo ole kurale okwamutia le ye okanvu idumai sakura ngamo ojwa mungwan inu Jésus Doumaïno. Amen.
Alléluia. Yes,